ҳозир бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман мазуратон мегардонем. Таваҷҷӯҳ намоед ба сарҳати хабар. иммунизатсия аз бемории COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мегардад. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии шарикони рушд, ваксинаи ширкати британиягии Оксфорд AstraZeneca ба Тоҷикистон ворид карда шуд. рамзи офариниши ҳаёт ва омили муҳими таҳкими ҳамдиливу ҳамбастагӣ, Наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии мардуми ориё. ба истиқболи ҷашни сесолагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Дӯстӣ чанд иншооти иҷтимоӣ мавриди истифода қарор дода шуд. мардуми деҳаи мо хеле хурсанд аст ки аз ҳамин хизматрасонӣ дар ноҳияи Рашт маъракаи ниҳолшинонӣ оғоз гардид. Шинонидани беш аз 11775 бех ниҳолҳои ороишиву сояафкан. илм, фуруғи маърифат, озмуни ҷумҳуриявӣ, рушди тафаккури техникӣ ва васеъ намудани ҷаҳонбинии илмӣ. шоми 8 март бо ташаббус ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии шарикони рушд дар доираи механизми ҷаҳонии дастрасии одилона ба ваксинаҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ бар зидди бемории COVID-19 ваксинаи ширкати британиягии Оксфорд AstraZeneca ки тибқи иҷозатномаи он дар пажӯҳишгоҳи зардобаҳои Ҳиндустон истеҳсол шудааст ба Тоҷикистон ворид карда шуд. ваксинаи зидди бемории коронавирус дар байни кишварҳои Осиёи марказӣ аввалин шуда ба Тоҷикистон дастрас гардид. Нуриддини Қурбон ва Аҳлиддини Карим гузориш медиҳанд. дар расми таҳвили ваксинаҳои зидди коронавирус дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе, муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Матлубахон Сатториён, намояндагони ниҳодҳои дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон ва шарикони рушд иштирок доштанд. тибқи иттилоъ дар марҳилаи якуми ин механизм дар ҳаҷми 192 000 воя ваксина тавассути парвози махсуси ширкати Сумон Эйр аз шаҳри Деҳлии ҷумҳурии Ҳиндустон ба ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шуд. ваксинаи мазкур 15 феврали соли 2021 ба рӯйхати маводҳои иммунобиологии дар ҳолатҳои фавқулода истифодабарандаи Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ба қайд гирифта шудааст. то имрӯз ин намуди ваксина дар беш аз 60 давлати дунё истифода бурда мешавад. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии шарикони рус ба ҷумҳурии Тоҷикистон бо тариқи парвози махсуси ширкати ҳавопаймои Сомонер аз шаҳри Дели Ҳиндустон ба Душанбе ваксинаи AstraZeneca ворид карда шуд ки ин якумин дар байни тамоми давлатҳои Осиёи марказӣ мебошад. дар якум марҳила ки зиёда аз 192 000 воя ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда ва дар оянда ҳам ба марҳила ваксинаи AstraZeneca ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гашта мешавад. ин ҳам бошад дар асоси нақшаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст дар мобайни аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон иммунизация гузаронда мешавад. хеле ки ба ҳамагон маълум аст, аз моҳи январ то имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ҳодисаи COVID-19 ба қайд гирифта нашуда бошад, лекин аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми чораҳо барои пешгирӣ кардани ин беморӣ гузаронда мешавад ва аз он ҷумла ин дар саривақт ворид намудани ваксина барои иммунизация дар байни аҳолӣ аст. дар марҳилаи аввал тибқи нақшаи миллӣ ваксинаҳои тавассути механизми Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ворид шуда барои фарогирии гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ дар асоси принсипҳои ихтиёрӣ аз ҷумла кормандони соҳаи тандурустӣ, соҳаҳои стратегии хоҷагии халқ, шаҳрвандони синну соли аз 60 сола боло, нафарони дорои бемориҳои музмини ғайрисироятӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм нигаронида шудааст. ин охирин бор нест ки ваксинҳое аз Ҳиндустон ба Тоҷикистон меоянд ва наздики тақрибан 5 миллион ваксинҳои дигар аз Ҳиндустон ба Тоҷикистон мерасанд. Ҳиндустон тасмим гирифтааст ки ваксинҳое ки дар ширкатҳои мо тавлид мешаванд онҳо ба ҳамаи кишварҳои ҷаҳон ёрӣ мерасонанд.
мавриди зикр аст ки дар оянда низ ҷиҳати пешгирӣ кардани бемории COVID-19 ва ваксинакунонии аҳолӣ марҳила ба марҳила ба ҷумҳурии Тоҷикистон ваксинаҳо ворид карда мешаванд. гуфтанӣ ҳастам ки мубориза муқобили ковид ҳоли ба анҷом нарасидааст ва ин марҳилаи аввали он мебошад ва мубориза давом хоҳад дод, лекин наздик аст ки мо ғолиб мешавем. дар маҷмӯъ барои таъмин намудани масъуният дастаҷамъона бояд на камтар аз 60% аҳолӣ иммунизатсия карда шаванд. дар ин вақт мумкин аст ки гардиши вирусҳо пешгирӣ ва аз байн бурда шаванд. тибқи нақшабандиҳо 64% аҳолии аз синни 18 сола боло бо дар назардошти дастрасӣ ба ваксинаҳо иммунизатсия хоҳанд шуд. ҳамчун намояндаи ташкилоти умумиҷоҳонии тандурустӣ мо хеле хурсанд ҳастем ки дар якҷоягӣ бо ҳукумати Тоҷикистон тавонистем якум марҳилаи ваксинаҳоро ба Тоҷикистон биёрем. ин ваксинаҳо барои нест кардани паҳншавии коронавирус ёрдам мерасонанд, лекин мо аз ёд набароем ки на танҳо ваксина, балки истифода аз маска, шустани дастҳо ва фосилаи ҷисмонӣ онҳо ҳам ёрдам мерасонанд, то ки паҳншавӣ нагардад. гуфтанд ба маврид аст ки аз рӯзҳои аввали пайдо шудан ва хуруҷ кардани бемории COVID-19 дар ҷаҳон ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ ва интиқол наёфтани ин бемории хавфноки сироятӣ ва ҳифзи солимии шаҳрвандони мамлакат тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намуд, ки хушбахтона ин чораҷӯиҳо дар ҷумҳурӣ натиҷаҳои назаррасро ба бор овард. хушбахтона аз аввали соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз ягон ҳолати сироятёбии шаҳрвандон ба бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. мубориза муқобили ковид ба анҷом нарасидааст ва кӯшиш мекунем ки бо якҷоягӣ бо дастгирӣ аз тарафи мо дигар шарикон ки маблағгузорӣ мекунанд, он шариконе ки мисол аз Ҳиндустон ҳастанд, барои пешниҳоди он марҳилаҳои технологии инноватсионӣ ки ин ваксинаро сифати баланд медорад, бо саҳми онҳо пеш меравад ва дар тамоми Тоҷикистон имгузаронии умумидавлатӣ гузаронда мешавад. албатта ин марҳилаи аввалин аст. сокинони мамлакатро зарур аст ки гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва масофаи иҷтимоиро риоя карда аз ниқобҳои муҳофизатии тиббӣ истифода намоянд. ҳамзамон шаҳрвандони ҷумҳуриро лозим меояд ки ба таҳлука наафтода ҳар хабару овозаҳои бардурӯғро ҳамчун сарчашмаи эътимоднок қабул накунанд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои тарихӣ ва фарҳангии мардуми ориёӣ буда, ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт, оғози тозаи зиндагӣ аз давраҳои дур то ба имрӯз расидааст. ҷашни наврӯз дар тӯли асрҳо дар баробари ин ки ба ривоҷи маданияти заминдориву зироаткорӣ ва боғдориву ободгарӣ мусоидат намудааст, ҳамчунин ба инсонҳо чун фарҳанги воло ва омили муҳими таҳкими ҳамдиливу ҳамбастагӣ ва накӯкориву хайрхоҳӣ хизмат кардааст. шарҳи Зулфия Раимзода. аз рисолаву осори бахшида ба наврӯз ва наврӯзномаҳои сершумори гузаштагон муайян аст ки ҷашни наврӯз ҳамчун рамзи пайванди ногусастанӣ миёни табиат ва инсон, айёми покиву сафо, муҳаббату дӯстӣ, эҳсону сахо ва бахшоишу самимият бо шукӯҳу ҷалоли хоса таҷлил мегардид. ҷашни наврӯз яке аз муҳимтарин, яке аз маъмултарин, яке аз интишорёфтатарин ва яке аз пуршукӯҳтарин ҷашнҳои миллии мост. ин ҷашн яке аз коҳантарин ҷашнҳост ва дар давраҳои мухталиф ба шакли гуногун таҷлил мешуд. пас аз даврони сосониён ҷашни наврӯз ба расми анъана ва дар байни мардум роиҷ ва дастҷамъона ҷашн мегирифтагӣ ва бо як шукӯҳу шаҳомати сатҳи давлатӣ таҷлил мешудагӣ шуда буд. аҳамияти иҷтимоиву ахлоқии наврӯз хеле бузург аст. наврӯз нишонаи пешрафти тафаккури созандаву бунёдкоронаи халқ ва оғози соли нави мардуми ориёи нажод мебошад. таҳқиқҳои мухталифи илмӣ нишон медиҳад ки наврӯз ба ҳеҷ як дини, ба ҳеҷ як оини рабт надорад. чӣ қадар динҳо бубинед пеш аз зуҳури зардуштӣ аз наврӯз буд. баъди зардуштиёнам мазоҳиби гуногуни дигари монавиву маздакиву дигар ба вуҷуд омаданд. ин ҷашни миллиро ҳеҷ гуна
در انحصار عقیدوی قرار نداد، برای آنکه جشن ملی است، جشن دینی نیست. خصوصیت هایی که در بیداری طبیعت، در کشت و کار، در ترویج حیات اجتماعی نوروز دارد، خصوصیت های نهایت قوی اخلاقی نیز در این جشن مشاهده می شود. نوروز در سالهای استقلالی مملکت شکوه و جلال خود را از نو پیدا کرد و به جشن و سرور عمومی ملی تبدیل یافت. از جانب سازمان ملل متحد جشن جهانی پذیرفته شدن نوروز گواهی آن است که هنوز در زمان قدیمترین نیاگان آریایی با پاکطینتی و آرمان عالی جشن را پدید آورده حفظ نمودند که پیام وحدت و محبت، پاکی و صداقت، زیبایی و نفاست و بیداری و زحمت بوده است. حدود تجلیل این جشن در یک ملت در دایره فعالیت یک گروه اجتماعی منحصر نمی شود و فراختر است، بیرونتر از آن هست. از این رو این روز جشن ملی نوروزی ما جهانی شده است و واقعا باعث افتخار ماست که یکی از جشن‌های ملی ما در سطح جهانی جشن گرفته می شود و در این ابتکار پیشوای ملت نیز واقعا نهایت زیاد است. اینید نیکی و پاکیزگی از روی اعتقاد نیاگان به دسترخوان هر خاندان فیض و برکت آورده رزق و روزی پیر و برنا را می افزاید. مردم تاجیک چون انانه به استقبال نوروز منزل و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تازه و آباد می کنند، زیرا فیض و برکت در جای می ریزد و می ماند که پاکیزگی و آبادی آنجا باشد. در ایام نوروز کینه و عداوت را از خود دور کردن و بخشیدن گناه یکدیگر، کشادن آغوش دوستی و رفاقت همچون انانه همیشگی رایج گردیده بود. زلفیه رحیمزاده، مهروز جمعه، بهادر حسنزاد، اخبار. در جماعت دهات نوزمین ناحیه دوستی سه انشاءات ساحه اجتماعی، بینای نو مؤسسه تعلیمی با 6 صنفخانه، مرکز تعلیمی دوزندگی، داروخانه و مرکز دندانپزشکی با سهم صاحبکاران محلی بنیاد و به استفاده داده شد. گزارش خبرنگاران ما. ساکنان زحمت پیشه ناحیه دوستی تمام اراده و متانت خویش را بهر در عمل تطبیق نمودن هدفهای سازنده و بنیادکارانه تحکیم صلح و ثبات و سزاوار استقبال گرفتن جشن سومین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه نموده با دل و نیت نیک و حس بلند وطن دوستی در آبادی و پیشرفت این دیار فیضبار دست جمعانه سعی و تلاش می نمایند. در این دایره در جماعت دهات نوزمین ناحیه سه انشاءات مهم اجتماعی با سهم ساکنان و صاحبکاران محل ساخته شده. انشاءات مذکور در دایره تجلیل جشن 30 سالگی استقلال دولتی کشور از جانب صاحبکار محلی جورابک محیبا بنیاد گردیده دارای شرایط معاصر علم آموزی می باشد. با گفته ساکنان محل بینای پیشینه مؤسسه تعلیمی سالهای زیاد خدمت کرده و امروز برابر آن که به طلبات زمان جوابگو نیست، همچنین در آن با نظر داشت زیاد شدن نفوذ اهالی مشکلات جای نشست نیز پیش آمده بود. ما خوانندگان جواباً به این غمخواری ها کوشش می نماییم که با بهای خوب اعلی مکتب را ختم نموده و دانشگاه و دانشکده ها داخل شده و وطن خود صادقانه خدمت کنیم. طبق اطلاع در ناحیه دوستی جهت سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از حساب مبلغ‌های جدا نموده حکومت مملکت و با سهم صاحبکاران و ساکنان آبادکار ساختن 191 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده تا به امروز 160 تای آن ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. در این روز از جانب همین صاحبکار محلی در جماعت دهات نوزمین ناحیه دوستی باز یک بینای خوشطرح و مطابق به طلبات محل مورد استفاده عموم قرار داده شد که در آن مرکز تعلیمی دوزندگی و داروخانه جای داده شده است. سیخ دوزندگی با همه تجهیزات لازمه هستند که در این جمعه با لباس‌های ملی و لباس‌های مکتب بچگان را می‌دوزیم و دختران و زنان را به اینجا جلب می‌کنیم. با اطلاع مسئولین در حدود جماعت دهات نوزمین که از مرکز ناحیه در مسافه 30 کیلومتر جایگیر است، قبلا در آن چنین انشاءات خدمترسانی بخصوص داروخانه موجود نبود که در بسیار حالت ساکنان برای دسترسی موادهای داروباری مشکلی می‌کشیدند. من انشاءاتی که در امروز مورد استفاده قرار گرفتند در اینفراستراکتور جماعت یک تغییرات کلی به عمل آمد، زیرا چنین انشاءات تا حال در حدود جماعت
فعالیت نمی‌کردند. در ادامه کارهای آبادانی با سهم ساکین دیگری دهات نوزمین فیض‌الدین مرادov مرکز خدمترسانی دندان پزشکی با خرج 70,000 سامانی ساخته موردی بهره برداری قرار داده شد. انشاءات مذکور با نظرداشت طلبات محل بنیاد گردیده در آن شرایط مساعد خدمترسانی دندان پزشکی فراهم آورده شده است. مردمی دهه ما خیلی خرسند است که از همین خدمترسانی برای آن که پیش همین مردم دهه ما برای طبابت دندان به شهر بختر یا به ناحیه می رفتند که قشلاق ما از آنجا خیلی دوردست می باشد. با بهتر گردیدن انفراستراکچور ناحیه و بنیاد یافتن ده ها عدد انشاءات و کارخانه های خرد و بزرگ، نیکواحوالی مردم به مراتب بالا رفته و باشندگان آن شرایط ارزنده زندگی مهیا شده ایستاده است. تورعلی صاحب نظر، پرویز سفر از ناحیه دوستی برای برنامه اخبار. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان و شهر نویاها در رابطه با گزارش‌های تحلیلی و تنقیدی اداره برنامه اطلاعاتی اخبار واکنش نموده با تأسیس ستاد کاری کمبودی‌های در مواد پیشنهاد شده را برطرف نمودند. از جمله جمع‌آوری نشدن غوزه‌پویه در ناحیه جلال‌الدین بلخی و شدگار نشدن بعضی قیده‌ها در ناحیه پنج، همچنین وضع ناگوار انشاءات طبی بعد از پخش برنامه مذکور اصلاح و برطرف کرده شده. گزارشی عبدالرازق عزیز و زبیدالله قادر. در برنامه اطلاعاتی اخبار هفته گذشته جمع‌آوری نشدن غوزه‌پویه در بعضی زمین‌های ناحیه جلال‌الدین بلخی مورد تنقید قرار گرفته بود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان و ناحیه جلال‌الدین بلخی بعد از پخش گزارش ستاد کاری تشکیل کرده معلوم نمودند که زمین‌های غوزه‌پویه جمع‌آوری نشده به خوجگی دهقانی زرکمر جماعت دهات اوزون ناحیه جلال‌الدین بلخی مربوطی دارد. در گزارش همکاران ما از اداره برنامه اطلاعاتی اخبار مسئله جمع‌آوری نشدن قریب 1 گکتار غوزه‌پویه در خوجگی دهقانی زرکمر ناحیه جلال‌الدین بلخی مورد تنقید قرار گرفته بود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی، مسئولین بخش کشاورزی و خود خوجگی دهقانی در حال بعد از پخش افیری گزارش مذکور زمین‌های غوزه‌پویه‌شان جمع‌آوری نشده را در حال جمع‌آوری کردند و متاسفانه این زمین‌ها را شدگار کردن نمی‌توانند، زیرا در زمین‌ها آخر موسم جمع‌آوری پخته غله کوریده بودند. 8 گکتار زمین داریم خوجگی دهقان زرکمر. همین 7.5 گکتارش پخته بود. همین 4 گکتارش در درون پخته غله کرده بودیم. همین 50 سوتیخش ای به مسئولیتی سهامداران مونده بود. اکنون فرصت ضرور است تا بعد از غون داشتن حاصل غله در این قطعه ها کشتی تکراری انجام دهند. در خوجگی دهقانی زرکمر که در همه قطعه شهرو بود، در 7.5 گکتار پخته داشت، در 4 گکتار درون پخته ده کشتی غله‌دانگی گذراندگی بود. سبب اساسش همین بود که به مسئولیت هم خوجگی که در 50 سوتیخ زمین ایودش نرآمده بود. بعد هم اومده دیدیم، فریاد کردیم، همه سهامداران اومدن در مدت کوتاه در بین 2 ساعت جمع‌آوری کرده گرفتن همین غوزه‌پویه را از زمین تازه کرده برآوردن. گزارش تنقیدی ناحیه 5 از تعمیر طلب بودن لوح نوشتجات درآمدگاه ناحیه 5 شروع شده بود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه 5 اکنون با جلب کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد ناحیه این نوشتجات ناحیه را پر نوسازی کرده همزمان برای قبول و پذیرایی مهمانان به ناحیه 5 وارد شونده کاشانه استقبال بنیاد خواهند کرد. در دهه توردی شیخ جماعت دهات آزادگان از زمین نبرآوردن غوزه‌پویه جمع‌آوری شده و با تأخیر افتادن شدگار نمایش داده شده بود. معلوم شد که این قیده ها به خوجگی دهقانی حامی تعلق داشته اکنون به طور فوری زمین ها را از غوزه‌پویه تازه و شدگار آن را شروع کردند. مسئولین کمیته اداره زمین و جماعت دهات آزادگان به همین مانند خوجگی های دهقانی که سری وقت زمین ها را شدگار نکرده در پیشرفت استحصالات مانعگی ایجاد میکنند چاره های ضروری اندیشیده در میانه میان خوجگی های دهقانی کارهای فهماندهی را بیشتر می نمایند. در حقیقت توسط اخبار تلویزیون جمهوری تاجیکستان در خوجگی های دهقانی جماعت دهات آزادگان بسیار کمبودی ها گرفته شده بود. بعد همین
ҳамаи ин камбудиҳоро бартараф намудем, гузапоҳоро аз заминҳо холӣ кардем, заминҳоро ина ҷуфт карда истодем. ҳамаи корҳои камбудиҳо буданд, ҳамаро кӯшиш кардем ки бартараф кунем. нисбати ин хоҷагиҳо чораҳо татбиқ карда шудааст, ба хоҷагиҳо дастур дода шуда, ба он хоҷагиҳои деҳқоние ки сари вақт кишти зироатҳоро намегузаронанд ё ки шудгори хушсифатро таъмин намекунанд, аз ҷониби кумитаи замин чораҳои маъмурӣ татбиқ карда мешавад. ҳамзамон партовгоҳи саргаҳи деҳаи мазкур бо ҳашари якҷояи худи сокинони маҳал тоза карда шуда, акнун дар минбаъда кӯшиш мекунанд ки ин ҷо як партовгоҳи махсус бунёд карда вазъи экологии муҳити зистро ҳамеша тозаву озода нигоҳ бидоранд. ҳамин партовгоҳи дар инҷа дида истоде, мардуми деҳа кор карданд, солҳои зиёд вуҷуд дошт, аз тарафи телевизиони марказӣ омаданд ба навор гирифтанд. имрӯз бо ҳамроҳии ҳамдиягоҳ кӯшиш дорем ки ҳамин партовгоҳ инҷа бурда як ҷои дуртар партовем, як партовгоҳи замонавӣ ҳаминҷа бунёд кунем. беморхонаи рақами 4 дар ҷамоати деҳоти озодагон ба сокинони деҳаҳои Сармантой ва Турдишайхи ноҳияи 5 хизмати босамари тиббӣ мерасонад. ҳолати ногувори иншооти ёрирасони беморхонаи мазкур мавриди танқид қарор гирифта буд. маъмурияти беморхонаи марказӣ ҷиҳати ислоҳи камбудиҳои дар навор намоиш додашуда масъулият зоҳир карда дар давоми як ҳафта намои беморхона ва иншооти ёрирасони муассисаи тиббиро таъмиру навсозӣ карда, акнун онро ба манфиати худи муассисаи тиббӣ истифода хоҳанд кард. дар беморхонаи ҷамоати озодагон дар деҳаи Турдишайх қисми ёрирасони беморхона ба таъмири косметикӣ ниёз дошт. баъди навори кардагии телевизион мо тариқи ҳашархати таъмири гузаронида истодем. кӯшиш мекунем ки хизматрасонии тиббиро баланд кунем дар беморхонаҳои деҳотӣ. ариқи калони байни ду деҳаи ҷамоати деҳоти озодагон солҳои тӯлонӣ тоза карда нашуда буд. аз ин иншооти обрасонӣ беш аз 10 000 нафар сокинони маҳал ҳамчун оби нӯшокӣ ва полезӣ истифода мебурданд. дар муҳлати камтар аз як ҳафта канали мазкур канда тоза карда шуда барои оғози мавсими нави обёрӣ омода карда шуд. акнун заҳбуру заҳкашҳое ки вазъи мелиоративии заминҳоро мушкил гардонида буданд, марҳила ба марҳила тоза карда мешаванд. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, хатлон ахбор. бо мақсади пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ ва омилҳои ба он мусоидаткунанда бо иштироки намояндагони шуъбаи дар водии зарафшонбудаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳияи айнӣ бо масъулин ва фаъолон вохӯрӣ доир гардид. гузориши Фарҳоди Раҳмат. ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини ба даст овардани истиқлоли давлатӣ мубориза бо коррупсияро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ қарор дода, ба ташаккули заминаҳои ҳуқуқиву сохторӣ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар ин самт оғоз намуд. гуфта шуд зимни мулоқоти намояндагони шуъбаи минтақавии зарафшони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо фаъолони 8 ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки ноҳияи айнӣ. коррупсия зуҳуроти номаъруф ва барои ҷомеа хатарнок ба ҳисоб рафта, мубориза бар зидди он вазифаи асосии мақомоти давлатӣ, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар як сокини кишвар мебошад. дар мулоқот вобаста ба паҳлӯҳои мухталифи ҳаёти иҷтимоӣ ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ аз ҷумла мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дода шуд, мавриди муҳокимаронӣ қарор дода шуда, мавриди дастуру супоришҳо вобаста ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати пешгирӣ кардани ҳама гуна омилҳое ки барои даст задан ба ҷиноятҳои коррупсионӣ оварда мерасонад, мавриди муҳокимаронӣ қарор дода шуд. ҳадафнок истифода шудани маблағҳои буҷетӣ боиси боз ҳам рушд намудани соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ ва беҳтар гардидани сатҳи нигоҳбонии мардум мебошад. ҳамчунин қайд гардид ки дар даврони истиқлол ду стратегияи миллии муқовимат бо коррупсия қабул карда шуд ки дар онҳо чораҳои маҷмӯии дорои хусусияти ташкиливу ҳуқуқӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва маърифативу фарҳангӣ вобаста ба муқовимат бо коррупсия пешбинӣ гардиданд. ҳарчанд пайваста дар доираи нақшаи чорабиниҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ ҷиҳати пешгирии содир кардани ҷиноятҳои коррупсионӣ ва вайронкунҳои ба коррупсия алоқаманд анҷом дода мешавад, вале ҳанӯз ҳам ҳолатҳои содир гардидани чунин кирдорҳои коррупсионӣ ва вайронкунҳои маъмурӣ ба он алоқаманд аз ҷониби хизматчиёни давлатӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда ҷой дорад. чунончи тибқи таҳлилҳои анҷом дода шуда дар давраи соли 2020 дар маҷмӯъ дар водии зарафшон дар назар дошта мешавад шаҳри панҷакен, ноҳияи айнӣ ва масҷои кӯҳӣ 71 ҷинояти хусусияти коррупсионӣ дошта содир шудааст ва дар баробари ин ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3 адад
зиёд мебошад. ҷиҳати тақвияти шаффофияти раванди идоракунии давлатӣ, ҷорӣ намудани маҳдудияти пешгирикунанда дар соҳаи хизмати давлатӣ, муқаррар кардани ҷавобгарӣ барои содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ ва ошкору пешгирӣ намудани чунин амалҳо заминаҳои боэътимод фароҳам оварда шудаанд. иштирокчиён баён доштанд ки ба хотири пешгирӣ аз ин амали номатлуб ки боиси арқимондагӣ ва пешгирӣ аз рушди соҳаҳои гуногун мебошад, бояд дастҷамъона мубориза бурд. дар назар аст ки ҳамин гуна мулоқоту воқӯриҳо дар дигар ҷамоату деҳоти шаҳру ноҳияҳои водии Зарафшон идома меёбанд ки албатта ба манфиати сокинон хоҳад буд. идомаи ахбор. кишоварзони вилояти Хатлон ба маъракаи чигит оғоз бахшида аз рӯи нақша ният доранд ки имсол дар майдони беш аз 124 000 гектар ин зироати техникиро киш намоянд. бо ин мақсад дар ноҳияи дӯстӣ бо иштироки муовини сарвазири мамлакат Давлатшоҳ Гул Маҳмадзода, масъулини вилоят ва дигар вазорату идораҳо машварати амалӣ доир карда шуд. гузориши Худойдоди Раҷаб ва Искандари Саид дар ин хусус. дар минтақаи бохтари вилояти Хатлон ки шароити мусоид баҳри рушди устувори соҳа мавҷуд мебошад, кишоварзон сол аз сол бо дастрасии тухмиҳои аълусифати ба обу ҳаво мутобиқ ва техникаҳои муосири соҳа ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил мегарданд. бо мусоид омадани боду ҳаво ва мӯътадил гардидани ҳарорати хок, кишоварзони вилояти Хатлон дар миқёси ҷумҳурӣ аввалин шуда ба кишти пунбадона оғоз бахшиданд. ҷиҳати сари вақт ва хушсифат анҷом додани маъракаи имсолаи кишт дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи дӯстӣ семинари минтақавӣ баргузор гардид ки дар он муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатшоҳ Гул Маҳмадзода, масъулини вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва дигар вазорату идораҳои дахлдор ширкат намуданд. айни замон дар ноҳия зиёда аз 50 адад тухпошакҳои пахта ба кишт омодаанд. ҳамаи техникаҳо аз таъмири хушсифат бароварда шудаанд, ба кишт омода мебошем. аз рӯи нақша имсол дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов дар майдони 350 гектар кишти навъҳои ватанӣ ва хориҷии пунбаро ки ба иқлими минтақа мусоид мебошад, бояд гузаронида шавад. таҷрибаи саҳроӣ нишон медиҳад ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ноҳияи дӯстӣ навъҳои ватанӣ нодир, Б70, ВД 90, шарора дӯстӣ 10-20 киш карда мешавад. дар ин тадбири кишоварзӣ масъулон иттилоъ доданд ки аллакай мавсими мусоид барои кишти пунбадона дар ноҳияҳои ҷануби вилоят бахсус шаҳри Туз, Қубодиён, Дӯстӣ ва Панҷу Носири Хусрав фаро расидааст ва барои вусъат бахшидани маъракаи кишт омодагиҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шудааст. кишоварзони вилояти Хатлон дар соли 2021 мувофиқи дунамо дар майдони 124 500 гектар кишти пунбадона мегузаронанд. дар ин майдонҳо асосан аз тухмиҳои маҳаллӣ ва тухмиҳои навъҳои хориҷӣ истифода мебаранд. тавре олимони институти хокшиносӣ ва кимиёвии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон баён доштанд, дар ҷумҳурии мо бо гарм шудани таркиби хок то 14 дараҷа барои гузарондани кишти пунбадона мусоид мебошад. ҳарорати миёнаи хок ки мо хатто дорем, ин то 12-8 дараҷаро ташкил медиҳад, ҳисоби миёна, ва ин барои киштиҳои пахта мусоид шудааст ва мо тавсия медиҳем ки кишти пунбадона дар ин давра яъне ки гузаронда шавад. намнокии хокро санҷида баромадем, дар чуқурии 0-30 сантиметр 14-1% ташкил дод ки ин ҳам намнокии хок ҳам барои кишти пунбадона мусоид аст. ин мавсим дар ноҳияи дӯстӣ дар майдони 7574 гектар кишти пунбадона ба нақша гирифта шудааст ки аз ин қисмати муайяни он бо назардошти технологияи муосир зери ҳарири полиэтиленӣ гузаронида мешавад. бояд зикр намуд ки аз ҳисоби як миқдор заминҳои чандин сол бекорхобидаи ҷамоати деҳоти Нури Бахш, ин усули кишт соли дуввум аст ки ба роҳ монда мешавад. мувофиқи хулосаи таҷрибадорони соҳа дар заминҳое ки тавассути пойгоҳҳои обкашӣ обёрӣ мешаванд, усули қатрагӣ ба манфиат буда, натиҷаи ниҳоӣ пурмаҳсул арзёбӣ мешавад. кишоварзони соҳибтаҷрибаи ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон низ ба кишти чигид оғоз бахшиданд. тибқи иттилоъ, ин мавсим 1800 хоҷагии пахтакори ноҳия дар майдони 5400 гектар кишти чигид мегузаронанд. гузориши хабарнигорони мо. ноҳияи шаҳри Тузи вилояти Хатлон нисбати дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ гармтар аст.
ба ин хотир кишоварзони ноҳия дар заминҳои кушод дар ҳудуди вилоят аз аввалинҳо шуда кишти пунбадонаро оғоз намуданд. тибқи иттилоъ имсол дар ҳудуди ноҳия дар майдони 5400 гектар 5 навъи тухмиҳои серҳосилу ба минтақа мутобиқ киш карда мешавад. барои ҳосили хуб ба даст овардан аз навъҳое ки дар ноҳияи мо ҳосили хуб медиҳанд аз қабли флеш, бухоро 102, 5411 истифода мебарем. мувофиқи мушоҳидаҳо дар се ноҳияи ҷануби ҷумҳурӣ яъне қубодиён, шаҳритуз ва носири хусрав зуҳури фасли кишту кор як каме барвақттар фаро мерасад. ба ҳамин хотир дар минтақаҳои таркибаш омехтаи қуми ноҳия ҳамасола кишти пунбадона аз ин мавзеъҳо сурат гирифта, дар дигар гӯшаҳо баробари аз 14 дараҷа баланд гаштани таркиби хок кишти пунбадона дар доираи васеъаш оғоз мегирад. маъракаи нахусти кишти пунбадона дар ҷамоати деҳоти Талбак Садрдинефи ноҳия ки дар доираи 1030 гектар пешбинӣ шудааст оғоз ёфт. дар ҷамоати Талбак Садрдин 1030 гектар нақшаи дурнома дорем. аввал хоҷагии деҳқона 3-4 намуд тухмӣ киш карда мешавад. ҳамчунин дар ин рӯз дигар хоҷагиҳои пахтакори ҷамоати деҳоти Талбак Садрдинев низ ба кишти ин зироати техникӣ оғоз бахшиданд. хоҷагидорон баҳри сари вақт ба анҷом расонидани кишти пунбадона тухмӣ ва техникаҳои кишкунандаро пурра омода намуда ба корҳои саҳроӣ шурӯъ намуданд. хоҷагии деҳқонии хоҷа Сарбоз ки таи чанд сол аст ба пахтакорӣ машғул мебошад, аз кишту парвариш ва ба даст овардани ҳосили дилхоҳи пахта ҳамасола рӯҳбаланд гардида, нисбат ба дигар хоҷагиҳои гирду атроф ба кишти ин зироат барвақттар ва бо дасту дили гарм оғоз менамоянд. самти асосии хоҷагӣ пахтакорӣ аст. 4 навъи тухмӣ ҷудо карда шудааст. ҳамасола ҳисоби пахта хеле зиндагӣ ба пеш рафтагӣ аст. ҳамин сол ният дорем ки ай фоидаи ин пахта техника гирем. пахтакорони ноҳия вобаста ба иқлим аз тухмиҳое истифода менамоянд ки ба мавзеъ мутобиқ буда ҳосилнокӣ баланд дошта бошанд. тавре худи онҳо мегӯянд бо истифода аз тухмии флора, флеш ва Тоҷикистон соли гузашта аз ҳамин майдонҳои кишт ҳосили фаровон ба даст оварданд. дар ноҳия оиди бо тухмиҳои хусифат таъмин намудани хоҷагиҳои пахтакор дар корхонаи пахтаи шаҳритуз ба миқдори 716 тонна чигити хусифат мо захира кардаем. хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ дар ноҳия дар маҷмӯъ 2400 ададро ташкил намуда, аз ин шумор 1800 тоаш ба пахтакорӣ машғуланд. пӯшида нест ки кишти ҳар зироат технологияи худро дошта, дар сурати риояи он метавон ҳосили дилхоҳ ба каф овард. сари ҳамин мазмун мутахассисон ва ашхоси соҳибтаҷрибаи соҳа ба хоҷагидорон тавсияу маслиҳатҳои судманд дода, онҳоро муаззаф гардониданд ки ҳарчи бештар ба сифати тухмӣ ва кишт аҳамияти лозима диҳанд. ҳамчунин имрӯзҳо дар қитъаҳои алоҳидаи хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи шаҳритуз нашъунамои хуби пиёз, сирпиёз, картошка ва дигар намуди маҳсулоти кишоварзӣ хуб ба мушоҳида мерасад ки ин аз меҳнати самарабахши сокинони ноҳия дарак медиҳад. имрӯз дар ноҳияи мо дар майдони 270 гектар кишти картошка гузаронида шудааст ки аллакай картошка сабзида баромадагӣ аст. ва ғайр аз ин аз рӯи дурнамо 500 иҷро шудааст. 560 гектар пиёзи гӯем ки апрелӣ яъне баҳорӣ киш шудагӣ. барзгарон умед доранд ки бо назардошти парвариши минбаъда ҳосили фаровони киштаҳои худро аввалҳои моҳи май ҷамъоварӣ намуда, фаровонии бозорҳоро дар ин айём таъмин намоянд. худойдоди раҷаб, Искандари Саид барои барномаи ахбор аз ноҳияи Шаҳритуз. ба истиқболи наврӯзи байналмилалӣ ва оғози кишти баҳорӣ, механизаторону мутахассисони соҳаи кишоварзии шаҳри Истаравшани вилояти Суғд таҷҳизоту тракторҳои гуногун тамғаро пас аз таъмири куллӣ ба хати тайёр гузоштанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Мазбут Бобозода аз шаҳри Истаравшан. соли равон кишоварзони бо ҳимати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Истаравшан дар майдони 18162 гектар бо риояи қоидаҳои пешрафтаи агротехникӣ кишти зироатҳои баҳорӣ мегузаронанд. тибқи нақшачорабинии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати кишоварзӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан пас аз таъмири куллии хусифат аз назаргузаронии омодагии техникаҳову мошиналоти гуногун тамғаи кишоварзӣ ба маъракаи киштукори баҳории саҳроӣ доир гардид. кишоварзони механизаторон ва чилонгарони марказҳои таъмири техникӣ тавонистанд ки аз 668 адад воситаҳои дар рушди киштукори баҳори зарурӣ, 636 адад мошиналоту тракторҳои гуногун тамға ва олоти ёррасони кишоварзиро дар хати омодабош қарор диҳанд. техникаҳои гуногун тамғаи кишоварзӣ аз ҷумла техникаҳои киштикунанда, роҳсозӣ ва
ملیارتیوی تشکیل کرده شد و تا امروز در شهر سرافشان 668 عدد تکنیک‌های خواجگی قشلاق راهسازی و ساختمانی موجود بوده. تا به امروز 636 عدد تکنیک‌های کشاورزی آماده کار میباشد که 95% تکنیک رو تشکیل می‌دهد. در همایش آمادگی تکنیک ماشین‌آلات ساحه کشاورزی به معرکه آغاز رسمی کارهای بهاری صحرایی تاکید گردید که جهت سری وقت از تعمیر کلی برآوردن تراکتورها و واسطه‌های دیگر تکنیکی کشاورزی سهم چیلانگران و متخصصان 64 مرکز تعمیر تکنیک‌ها نظررس است. زیرا نوابسته از سردی‌های فصل زمستان امساله آنها توانستند دورنمای تعمیر و ترمیم را در مهلت معین گردیده به شما رسانند. با تشبسی مقامات اجرایی شهر استرافشان و ریاست کشاورزی در اینجا جمع آمدیم برای از نظر گذارانی تکنیکی. ما مکانیزاتور اویلوی حسابیده در شهر استرافشان 11 نفر باشیم. همه نمودهای تخم پوشک، آلاتهای تکنیکی داریم. ما برای دهقانا کمک خود را برسانیم. در انتها به گروه کلان فعالان ساحه کشاورزی، تراکتورچیان پیشقدم، متخصصان، چیلانگران و تعمیرچیان و دهقانان فعال پاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد و شهر استرافشان و تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده شد. مزبوط بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اخبار. در ناحیه رشت معرکه نهالشینانی آغاز گردید. طبق نقشه سالی روان در حدود جماعت‌های شهرک و دهات 11775 بیخ نهال‌های آرایشی و سایه‌افکن و میوه‌دهنده شینانیده می‌شود. گزارش ایدیگولی محمود از ناحیه رشت. معرکه نهالشینانی اولین شده از موضع چشمه نودانک جماعت دهات قلعه سرخ آغاز گردید. در این حشر دست جمعانه نهالشینانی کارگران تشکیلات اداره و دانشجویان فعالانه شرکت نمودند تا این مکان سنگلاخ شفت شاهراه اتومبیلگرد بین المللی دوشنبه رشت از حساب نهالان ارچه و زردآلو و گیلاس سرسبز و خرم گردانیده شوند. امروز حشر دسته‌جمعانه با اشتراک کارمندان تشکیلات مؤسسه که زیاده از 1000 نفر روز بین حشر دسته‌جمعانه برآمدند و نهال‌های سایه‌افکن و آرایشی در شهرهای دوشنبه رشت شینانده ایستاده‌اند. سال جاری در قلمرو جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رشت در روند برنامه بنیاد باغ‌های نو و معرکه نهالشینانی شینانیدن 11775 بیخ نهالان آرایشی و سایه‌افکن و میوه‌دهنده پیش بینی شده است که از این 6090 بیخ نهالان میوه‌دهنده و 5685 نهالان آرایشی و سایه‌افکن را تشکیل می‌دهند. تا همین دوره سال جاری در روند معرکه نهالشینانی در حدود زمین‌های تل و تپه و بیکار خوابیده جماعت دهات جعفرهایید در میدان 2 گکتر باغ‌های نو زمانوی بنیاد شده است. سال جاری در معرکه نهالشینانی شروع از دروازه ناحیه رشت تا دهه نیمیج قد شاهراه اتومبیلگرد بین المللی شینانیدن نهالان آرایشی و سایه‌افکن پیش بینی شده است تا شفت راه‌های ماشینگرد حدود ناحیه و محیط زیست باز هم سبز و خرم گردانیده شود. این عمل سبز و خرم گردانی با گفت کارمندان خواجگی جنگل ناحیه رشت هر هفته طریق حشر دست جمعانه کارگران تشکیلات و اداره ها عملی می شوند. در این شهرها امروز زیاده از 1000 نهال ارچه، 1000 نهال زردآلو و 1000 نهال خوش میشنویم. سال جاری برابر بنیاد 17 گکتر باغ‌های نو زمانوی از حساب نهالان به اقلیم محل تاب‌آور و سرحاصل اینچنین بنیاد و برقرارسازی جنگل‌ها پیش بینی شده است تا بدین وسیله سرسبز و خرم نمودن طبیعت زیبای کوهستان ناحیه رشت تامین کرده شوند. ایدیگولی محمود دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. با مقصد کاهش دادن سطح صدمات در راه‌های اتومبیلگرد با اشتراک پیاده‌گردان از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه عملیات پیاده‌گرد را عملی می‌نمایند. گزارشی همکاران ما
ҳодисаҳои роҳу нақлиёт бештар бо иштироки наврасону ҷавонон дар шаҳри душанбе бинобар сабаби беэътиноӣ ва беназоратӣ рух медиҳанд ки чандин нафар ҷароҳат бардошта бархе ба ҳалокат мерасанд. Дар бисёр маврид бо айби пиёдагардон ҳодисаҳои роҳу нақлиёт рух медиҳад ки онҳо аз ҷойҳои хавфнок ва хилофи талаботи қоидаҳои ҳаракат роҳро убур менамоянд. Аксаран нафароне ба қоидавайронкуниҳо роҳ медиҳанд ки муҳассилини мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ ва донишҷӯёнанд ки ин қишри ҷомеа бояд мавриди назорати доимӣ қарор дошта бошанд. Таҳлилҳо нишон медиҳад ки 60% ҳодисаҳои роҳ нақлиёт бо иштироки пиёдагардон ба амал омада дар натиҷаи 25 ҳолати зеркунии пиёдагардон 5 нафар ба ҳалокат расидааст. Танҳо дар 2 моҳи охир дар шаҳри Душанбе 40 ҳодисаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда, дар натиҷа 9 нафар ба ҳалокат расидааст. Дар робита ба пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, роҳбарияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронанд. Мулоқоти навбатии кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе бо хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 шаҳри Душанбе сурат гирифт. Дар он вобаста ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва бехатарии пиёдагардон аксаран наврасон мебошад, изҳори андеша карда шуд. Ба иттилои роҳбарияти шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе, дар пойтахти мамлакат 87 000 воситаи нақлиёт мавҷуд буда, ҳамарӯза 142 000 ворид мегардад. Аз ин рӯ шаҳрвандон бояд ҳангоми убури роҳҳои автомобилгард ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ диққати зарурӣ дода, ҳаёти хешро зери хатар нагузоранд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳфили ширу шакар доир гардид. Мақсад аз баргузории маҳфил васфи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва тақвияти ҳисси ватандӯстиву худшиносӣ ба ҳисоб меравад. Гузориши Гулчеҳраи Саттор. имрӯз дӯстдорони каломи бадию ихлосмандони шеър дар филармонияи давлатии Тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев ба ифтихори 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 110-солагии қаҳрамони Тоҷикистон устод Мирзо Турсунзода дар маҳфили шеъру таронаи шоири ватансаро барандаи ҷоизаи адабии ба номи Мирзо Турсунзода Давлатсафар ба ҳам омаданд. Дар оғози баҳор ки фасли бедорию рӯидану шукуфтан, сабзидану эҷодкориҳост, гузаронидани ин гуна маҳфилҳои шоиронаю пур аз фасона бо ҳузури васеи устодони сухану дӯстдорони шеъри ноб худ як фолинек аст. толори пур аз тамошобину мухлиси шеър аз он шаҳодат медод ки мардуми бо фарҳанги тоҷик дар тӯли таърих соҳибдевону бохират ва соҳибандеша буд ва бо тамаддуни рушд карда дар миёни мардумони шарқу ғарб ҷойгоҳи хос дошт. ҳар шоир аз сиришти худаш ҷавлон мезанад, аз сиришти худаш фуруғи тоза пайдо мекунад ва Давлатсафар як сиришти нек, сиришти ватандӯстона, сиришти миллатдӯстонае дорад ки шеъраш ана бозгӯи анаму сиришт ҳастанд. ӯ дар тамоми мавзӯъҳои худшиносии миллӣ, истиқлолияти давлатии Тоҷикистон, озодии ватану меҳан, пешвои миллат бисёр шеърҳои хубе гуфтааст ки қариб аксари шеърҳояш суруд шуданд. ин базми шеъру тарона саршор аз ифтихори ватандорӣ, худогоҳӣ, хештаншиносӣ, ваҳдату соҳибистиқлолӣ буда бо ифодаи тамом метавонем ин базми шеърро шоҳасари безаволу муҳаббатномаи Диёри Хуршедӣ ном баремаш. тозагиҳои эҷодӣ дорад ва яке аз ҳунарҳои беҳтарини Давлатсафар дар сухан, дар шеъргӯӣ ин тафсиргароӣ аст. ӯ бисёр тафсирҳои ҷолиби шоирона месозад ки шабеҳ надоранд. дар остонаи наврӯзи некпай бо гузаронидани ин гуна чорабиниҳои фарҳангӣ метавон гоми устуворе гузошт дар бедории ин миллати соҳибдевону шоирпарвар. дар асоси амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба татбиқи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат баргузор карда мешавад. гузориши Бобокалон Амизода идомабахши ин мавзӯст. ҳамасола озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор карда мешавад. ин ташаббуси ҳадафноки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон бо мақсади баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал наврасону ҷавонон
ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар мамлакат мебошад. дар доираи омӯзиши 20-солаи фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ имсол аз тарафи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар паёми худ ба маҷлиси олӣ эълон гардидани озмуни илм фуруғи маърифат низ ба маврид аст. дар асоси ин чорабиниҳо озмунҳо дар муассисаи таълимии мо низ нақша чорабинӣ барои амалигардонии дастуру супоришҳои пешвои миллат таҳия гардида тавсиқ гардидааст ки дар асоси он омӯзгорон ва хонандагон низ масъулияти баланд ҳис карда баҳри омодасозии худ ва иштирок дар озмунҳои ном бурда ва барои дар сатҳи ноҳия ва ҷумҳурии ҷойҳои намоёнро ишғол кардан як қатор корҳо истода шудаанд ки он албатта барои чӣ омӯзгорон ва чӣ хонандагон як такони ҷиддӣ барои аз худ кардани фанҳои болозикршуда ва рӯ овардан ба маориф ва боз ҳам масъулияти баландтар ҳис кардан оид ба дониш аз худкунӣ ҳис карда истодаанд. озмун аз рӯи 7 номинатсия гузаронда мешавад. Номинатсияҳо чунинанд: математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ. Дар озмуни навбатӣ истеъдодҳои наврасу ҷавон донишу маҳорати хешро санҷида дар оянда барои пешрафти илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши арзишманд мегузоранд. ҳамаи инҳо бо бевосита ғамхорӣ ва дастгирии пешвои муаззами миллати мо асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад ки мо ҷавононро бевосита дастгирӣ менамояд ва инчунин вобаста ба 20-солаи фанҳои табиӣ ва риёзӣ инчунин пешниҳод шудани озмуни илм фуруғи маърифат барои мо ҷавонон имконият медиҳад ки боз асари нав фанҳои дақиқ яъне ки табиӣ риёзӣ физика химия биологияро сайқал дода ва бештар тайёрии худамонро ҷиддӣ намоем. дар ҳамин озмун иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардам. дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилоятҳои суғду хатлон, шаҳри душанбе, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, роҳбарони муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ вазифадор шуданд ки барои ҷалби бештари хонандагони донишҷӯён, аспирантону докторантон ва дигар қишрҳои ҷомеа ки ба омӯзиши фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ инчунин ихтироъкориву навоварӣ шавқу рағбат доранд чораҷоӣ карда ғолибонро бо ҷоиза ва омӯзгорони онҳоро бо мукофотҳои моддӣ ва маънавӣ қадрдонӣ карда мешаванд. барои ғолибони даври чоруми озмун ва омӯзгороне ки шогирдонашон дар ин даври озмун соҳиби ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм мегарданд, ҷоиза ва мукофотҳои зерин аз рӯи 3 гурӯҳ ва 7 номинатсия муқаррар карда мешаванд. дар шаҳри Кӯлоб бо мақсади дастгирӣ ва ҳимояи манфиати иҷтимоии донишҷӯён аз оилаҳои ниёзманд мулоқоти роҳбарияти иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон ва иттифоқҳои касабаи маориф ва илм бо донишҷӯёни ятим доир гардид. гузориши хабарнигорони мо. اتفاق کسبه تشکیلات جمعیتی است که شهروندان را از لحاظ منفعت‌های عمومی در ساحه‌های استحصالی و غیر استحصالی برای حفظ حقوق‌های مهنتی، اجتماعی و اقتصادی و دیگر حقوق و منفعت‌های اعضایانش متحد می‌نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ملاقاتشان با کارمندان اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان در سنه 24 اکتبر سال 2019 تاکید داشتند که در راه نائل شدن به دستاوردها در برابر ساختار حکومت دولتی اتفاق‌های کسبه نیز سهمگذار بوده. آنها به حیث سازمان عمومی مردمی مسئولیت شرکت در اداره‌کنی جامعه، تربیت کادرها، حل مسائل مبرم حیات و تامین عدالت اجتماعی، فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت کارمندان در ساحه اقتصاد ملی را به عهده دارند و جهت به عمل برآوردن وظیفه و صلاحیت‌های قانونی خود باید تدبیرهای ضروری راه اندازی نمایند. در دوره انجام دادن این رسالت شرح و توضیح هدف و نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر کولاب ملاقات رهبریت اتفاق‌های کسبه مستقل تاجیکستان و اتفاق کسبه کارمندان معارف و علم جمهوری تاجیکستان با دانشجویان یتیم، استادان دانشگاه دولتی کولاب و سابقه‌داران ساحت دایر گردید. در این تدبیر حاضرین در برابر دستاورد ساحه خواجگی خلق، روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و هدف‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همزمان اید به دستگیری و غمخواری پیشوای معظم ملت نسبت به یتیمان برآمد کرده ابراز داشتند که چاره‌بینی مذکور نیز در اساس عملی گشتن سیاست اجتماعی
اجتماعی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت تقویت بخشیدن حفظ اجتماعی دانشجویان یتیم راه اندازی شده است. رهبریت اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان و اتفاقهای کسبه کارمندان معارف و علم تاکید داشتند که دستگیری دولتی و تقویت وضع اجتماعی دانشجویان مخصوصا دانشجویان یتیم و از عائله‌های نیازمند در محور سیاست اجتماعی پیشوای معظم ملت قرار دارد. در چاره‌بینی اوید به زیاد شدن استیپندهای دانشجویان از ماه سپتامبر سال روان، تشکیل آزمون‌های جمهوری برای دریافت خوانندگان و دانشجویان لیاقتمند، دستگیری رشد ساحه معارف و هوسمندی دانشجویان از جانب اتفاقهای کسبه برآمد کرده در فرجام به سابقه‌داران ساحه سپاسنامه و به 40 نفر دانشجویان یتیم بخشیده به روز مادر تحفه‌های مالیوی تقدیم کرده شد. از تأسیسیابی اولین روزنامه تاجیکی بخارای شریف 109 سال پر می شود. به مناسبت روز مطبوعات تاجیک در اکادمیای اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاره‌بینی علمی سیاسی تحت عنوان نقش مطبوعات در روند اداره‌کنی دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. گزارش محمد مومنزاده و معروف عبدالله. بخارای شریف نخستین روزنامه تاجیکی بوده. اولین شماره این روزنامه 11 مارس سال 1912 در شهر کاگان نزدیکی بخارا نشر گردیده است. امسال از تأسیس روزنامه 109 سال پر می‌گردد. با مقصد قدرشناسی اهل قلم و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه، همساله 11 مارس در جمهوری تاجیکستان روز مطبوعات تاجیک تجلیل می‌گردد. به این مناسبت در اکادمی اداره‌کنی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش علمی سیاسی تحت عنوان نقش مطبوعات در روند اداره‌کنی دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. تاکید شد که واسطه‌های اخبار عامه برای انعکاس تحولات عظیم اقتصادی و اجتماعی، تحکیم صلح و وحدت، حفظ منفعت‌های ملی، سریع به اهالی رساندن اخبارهای ضروری عاید به سمت‌های گوناگون و حل مشکلات موجوده نقش برجسته و مؤثر دارند. امروز در زمان استقلال نیز ما گفته می‌توانیم که وسایل اخبار عامه بسیار هم رشد کرده است. ملتی که مطبوعات ندارد گویا که زبان ندارد. از این نقطه نظر ما گفته می‌توانیم که مطبوعات همچون یک شاخه پنجم حاکمیت بسیار نقش مهم دارد در مسائل تنظیمی وابسته به مثلا دولت و دولتداری، رشد جامعه و مثلا آشکار کردن بعضی کمبودی‌ها تا که به خاطر آنکه آنها بهبودی بخشیده شوند. و چاره‌بینی که امروز اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته است و دایر می‌گردد، نقشش در آن است که باید که امروز در شرایط دولتداری ملی و عموما جامعه امروزه دموکراتی نقش مطبوعات و رعایت مثلا آداب معاشرت در جامعه بزرگ باشد. نقش مطبوعات در رعایت مثلا طلبات اتیکت در جامعه بزرگ باشد. نقش واسطه‌های اخبار عامه کشور خصوصا مطبوعات در مبارزه‌های اطلاعاتی امروزها خیلی برجسته میباشد. با باوری میتوان گفت که کارمندان واسطه‌های اخبار عامه منبعد نیز برای در عرصه بین‌المللی بلند برداشتن مقام کشور عزیزمان انعکاس دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور سهم ارزشمند میگذارند. محمد مومنزاده، معروف عبدالله، بهادر حسن‌زاده، اخبار. بینندگان عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. با شما زندگی آباد و آسایش را تمنا داریم. با برنامه‌های تلویزیون تاجیکستان بمانید.